kining paghalad ngadto sa templo sa mga anak sa mga magtiayon sama sa gibuhat ni San Joaquin o ni Santa Ana nga gihalad si Maria, sama sa gibuhat ni Maria o ni Jose nga gihalad nila si Jesus dito sa templo. Ang usa sa implications niini nga tudluan gid ang bata nga ang iyang kaugalingon, tibuok niyang kaugalingon gitugyan ngadto sa Ginoo. O para nako bisan gani ako murag wa jud ko tudloi ani sa akong kinikanan nga dong gibunyagan ka ang imong tibuok kaugalingon, ang tag-iya ana ang Ginoo na gyud. Kamo nakasuway mo gitudloan mo ana? Wasan no? Mo na atong itudlo karon. Si Maria natudluan siya sa iyang ginikanan hasta sad si Jesus. Moto nga si Jesus ingon siya, nganong nangita pa man mo nako, kay bawo man gyud mo nga anhi gyud ko sa balay sa akong amahan. Kay gitudluan man siya. Si Maria sad ang iyang tibuok kinabuhi iya sang gihalad ngadto sa Ginoo. Munang magsigi sa siya ingon, matuman din hikanako sumala sa imong pagbuot. Pero kita kay wa man ta na matudloi, usahay kita ra say magbuot unsay atong ihalad. Og naay lugar simba og way lugar busy man. Bisan gani sa kolekta kanang inighatag magbuot lang ko diha man ko'y 5 og diha bisag naagod unta kay 500, naagod unta kay 5,000, naagod unta kay 50,000, pero imong ihog buot mo na ako og lang ko diha 20 kay wa man ka maghuna-huna nga kana diin tibuok nimong kwarta iya sad nas Ginoo kay nabilong mo na nimo. Muna ang biyuda, kining biyuda nga nakita ni Jesus nga nihulog og duha ka dako, nga mao man to ang tibuok niyang kwarta, nalipay si Jesus nga nagtan-aw. Pasabot ang Ginoo nalipay sa gibuhat sa biyuda. Ngano man literal, concrete nga ekspresyon nga ang iyang tibuok kinabuhi belongs to God. Huwag niya dito. Nya zaman mosunod mo aning biyuda nangahilom na mosunod mo dili maayo say testingin ninyo karon. Na si Maria wa gyud mawili nga ang iyang anak gihalad ngadto sa Ginoo pinaagi sa pag-antos og pagpaantos og pagbitay sa krus. Nga naman, kay bawo na mas Maria nga ako belongs to God, akong anak belongs to God. Ug mao ni siya ang hulagway sa kaning 140 persons nga nakita ni San Juan sa unang pagbasa. Niingon siya diri nga kining mga tawhana nagsunod sa Ginoo ug ang ilang kaugalingon gihalad sa Ginoo, wa sila magminyo sa ato padili nila, wa nila sunda ba ang ilang tawhanon na gusto, wa sila nagminyo, gihatag nila sa Ginoo ang ilang kaugalingon. Mao sad ni ang atong mga martyrs, mao sad ni ang among gisunod kunuhay kaming mga pari, kunuhay lang in quotation kay. Pero di guni para lang namo, di lang sa ni para sa mga madre, para gini natong tanan nga ihalad kay gibunyagan man ta, gihalad man ta ngadto sa Ginoo pinaagis bunyag. Sige lingian na imong tupad. Ayun na siya zaman ihatag nimo tanan sa Ginoo. Wa mulingi nya unsa may atong himuon daan mindset, unsa may mindset nato ba kanang conditioning sa atong utok, ato ginang gamiton ang prinsipyo nga nag-ingon, it is better to give tiwasa
Oh, may kita na, it is better to give than to receive. Mao na katong biyuda na kondisyon man ang iyang utok muhatag yun. Di pag adto niya sa misa kay mao man ginay tuluman nun og mo simba kang mohalad man yun. Iya yung gihalad. Wa siya'y kahadlok. Nga naman, iya man ang priority. Iya man ang mindset. Pareha lagod na anang mga batan-o na to karon na kanang ilang sana kanang XX kanang magdaan ng bisikleta ba nga palupad-luparon, paambak-ambakon anang mga hagdanan, mga pangpang. Ugwa pa ma mindset nila nga nindot na ganahan sila ana, kulbaan ka magtan-aw kanang mga skater, kanang ice skater nga muambak o kana na ang mga pangpang yung mubusdak las po dito, dagan lang ya po dito sa ubos, mubalitok-balitok pa diha sa ere, ana, ugwa ginamasit ang ilang mind, ana, portilisura, ana, kurog maging tuhon na to, manaog hagdanan, labi na ning mga tiwasuno na, di ba? Unsa na kag muambak na yung perting lauma, naset lang ilang mind. Pareha sa daan ng mga mangambak ng eroplano perting taasa. Ako lang musakay kong eroplano mo lantaw ko sa ubos mo giluha ni. Pero mo ba na yan no mo ambak ngadto. Tangilo ana. Pero ang ilang mind na kondisyon na magmaayo. Naaman nakaset man. Mo na karon iset ng atong mind ihatag ko ni tanan sa Ginoo. Di ba? Na may nakaset sa ilang mind mo palit yung kong slot ni Father Siano. Ana niya karon malit mo ako man na mo palit ang kuwang na lang mamaligya san mo ni palit naman ka pamaligya san ako bitaw palit man sad ko pero sige sa kong baligya ninyo. Na pasalamat as of yesterday ang ato ng halin niabot na halin nato sa DOPS niabot na og 11,555 slots. Ako mo ning gihangyo nga mao na inyong birthday gift nako. Salamat kayo ha. Ubay-ubay na gini inyong birthday gift na niabot nag mga hapit mo 1,600 ka slots. Di nindot na kayo na. Lipay na kayo ko ana tungod kay di man na para ako para na sa simbahan. So padayon lang kita aning atong mindset ba nga manghatag ang nakanindot mao kini. Sa titubag nato sa Salmo mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong sa sige natong hatag makakita gitag naong sa Ginoo kay di man jud mahitabo nga ang Ginoo mo tago basta manggihatagon ta ngano man kay ang tinuod nga makalipay nato dili ang kwarta nga isukli sa atong gihatag kung dili ang presensya sa Ginoo iyang ipakita nato. Mao na kanang mga manggihatagon sa maning namalit na tog slots malipayon gyud malipayon nagidaghan kay mo testimonya Father lahi na gyud kay akong kinabuhi karon sa sige na kong paminaw nimo nya sige sa kong palit og slot na usab gyud kaayo di na ko magyaw-yaw sa kong mga anak din ako magsigig yaw-yaw sa kong bana ana siya ako tag tinuod basad ka pero mura magtinuod kamo tinuod malipayon mo nga sige mong simba malipayon mo sige mong palit og slot dara man din na ay na naghunungan di ba nganong hunungon man nimo nga malipayon man kadiha at tanawan ang kasigig tigom o kwarta kanang daw kay kwarta di gyud manghatag di gani muhog hapit kolekta kun mo simba tanawa pangutan-ag malipayon ba we magulanon daghan kay kontra daghan kay silag mga kahiubos sa kinabuhi ana hastagod sa ilang naong mahiubos sila nganong inaani man ni akong naong ana mahiubos di dagyud ka appreciate sa ilang naong unsa na ka anang ilang mga naong silang kuyog sa kinabuhi sige lang panaway sige lang yaw-yaw mao na
ang Ginoo di ay kun malipay nato sama aning gibati niya sa byuda, lipayon sa taniya sa Dios nun nakalipay. Kana bang kalipay nga makapuno sa tong kasing-kasing. Nako bitang pag-umangkon, birthday man niya karon si Fatima na iyang ngan, Fatima Labra. Kamagwangan na akong pag-umangkon, portig yung hasulan nako. Namo na akong special mention kay mo ginay unang bata nga nakahasol nako. Kay ang akong maguwang na nabuntisan man to siya sa iyang kuan. Gitukhang man to siyang bana kanayang nabana. Nya diha tipon mami atong puyo. Nag-eskwela pasad ko. Sus kay ang bata kana 40 bagyong mudag sakit ba. Ari bagyon manukad o kana mga alas 12 gabi hangtod ginakadlawon. Kuan. Siging kuan. Siging siyagit. Di ra ba kasabot so siging siyagit ba. Ana bisag unsaon nato og kanang kuan ana-ana bitaw kanang sigihan na siya kanang labyog-labyog na ba puli-puli ming tanan nya eskwela ko mamata sa ko ana onang nako kani bata paita dining maminyo matorture man ta moingon ko tong iyang ang iya bang bana amahan ani niya ingon ablihir ng bintana ning kay ilahos ko ni labyog kantos gawas kay mohilo man og kusgon og mayog ana mohilom siya ana pero imo lang ana-anaon dadi gyud mohilom pero inig ana kusog kayo pagkapoy biya guys tanan ilabyog sana ablihir na diha ning ingno niya ako maguwang ba ablihir na ning ilahos ko ni labay nga nas bintana. Pero karon successful biya kay ning ako sang pag-umangkon kay ingon ko may gani kay wa gyud gilahos og labay ba. O para nako mao na siya ang pagkamanggihatagon. Kana bang mo sakripisyo ta para paghatag og kinabuhi sa atong isig katao. Og haron sad kanang maong kinabuhi matagaan og kahigayunan nga molambo in the future. No, ana so dindot no. Tistingin na ninyo, hatag yun. Maghatag sa mga kinabuhi o paglaom ngadto sa daghang mga tao. Muna yung hitabo ni Maria. Sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon, nahimo siyang tuburan sa atong kaluwasan nga iyang gipanganak nga mao si Kristo. O, kita sa manganak sa taog kaluwasan basta manggihatagon ta. Sige, manindog na ta mga manggihatagon.